Hatu pi wat ya ki smartphone ki ba tab dor tam kumta kene ke video nak benta jong pi na skip pe do ben kut ngan pen iru i pi kumno pin order ya ki smartphone ki bangan pen i pi menta kasni ha kene ke video ke ben kong ke smartphone kawan ha kene ke video jong ni ke Redmi 15C 5G kene ke phone em pin yo Spa mAh ke bateri rengkat ke fast charging bat ke processor pat pinio ke MediaTek Dimensity 2000 Spa tekane ke phone kan syong dor kumba prahajar khandai spa khandai phiu khandai tengka kala ban kiu kala ban hero ledepi leman thet na online kata kam fix re no kador dia ke bar nombor 4 kawan kedeka Samsung Galaxy M17e 5G bat ke Samsung Galaxy A07 4G na pading kene pila ban jit bat hit ban order na description no na ban ipi dan kumno pin order hagane ka phone pin yo reujar ke power ka me chong ke battery bat 1000 mAh jongka A07 Samsung Galaxy mo jongka M17e pinyo reujar bat ka A07 pinyo 1000 mAh ke battery karukom pendun kam kene ke phun kalong ke besupat ke smooth pha ke battery ru ke bahe bat ke dor ke syong hapo ke pra khandai hajar tengka pila ban order ya kene ke phone da ke balik hapo ke description mo tehang ne kendiat ngakaw aban EP lebih ko aban order ya kene ke phone na peding kene ke phone lebih ko aban order na online te pin le kumno te shubu pipe ya kene ke video em menta te lebih ko aban ya kene ke phone te pin klik ang ne more pio yang ne kene ke jing top more kene ke description klik ang tu ada pila klik te pin yo i mi kelis jong ki phone ki banga bu ki banga bataya pi hapo ke video pin yo i kita ki phone hapo kene ke description but la pi kwa manten ya kita ki phone don kene ki link pio i ke link Flipkart te klik hang ne haden pila de klik hato ke link kawan ra pi sha ke homepage jong ke Flipkart tenang te pila ban fill ya ke address jong pi pila ban order ya kene ki phone mo te nai klik ban order la pi ko ban tet kene ki phone nai miss but late mentaking order hapo ka sunroof ngi pin yo kene phone akti ka jongpi pat ka balai pat ka wan ka Moto G06 power kene ka phone ka Moto M pin yo 9000 mAh ka battery ka bahe tam hagane ka dor ka processor pin yo MediaTek Helio G81 Extreme kene ka processor pin yo kodor kumba prahajar khandai spa khandai pe khandai tengka pila ban order late description but order kain mentakan but ka basaw pat kawan ka Realme P4 Lite but ka Realme C71 na peding kene ki artali pila ban order ka way na kene ki artali te hagane ka Realme M pin yo reujar lai spa ms ka battery but ka dor hapo pra khandai hajar tengka te hagane ka dor pio ke battery ke bahe bat ke display ke bahe ke bright ke smoothness ban ke 5G pio te kat kene ki facility pio apo kene ke phone hagane ke dor ke bit te kade ke best nang banta jong pi kene ki phone select ha description but order kin menta but share lam shaki perlo jong pi mo te ke dor kala ban kiu kala ban here apo ke online kam de ke ba fix mo